Nguhi ikaze ukurikiye KODU TV aho uherereye hose mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda n'umujyi wa Kigali, aho waba uherereye hose hanze y'igihugu udukurikiye. Hanyuma inkuru itugezeho nonaha idasanzwe nuko umwe mu bigeze kwiyamamariza kuyobora leta y'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, yamaze kwemezwa nk'umurwayi wo mu mutwe. Hanaburirwa abanyamakuru batandukanye ko bashobora gushinjwa ibyaha bakanabihanirwa nyuma cyangwa nibarenga ku mabwiriza bahawe. Amezi anashize nibwo ibitaro bya Karabaye Ndera byemeje ko Barafinda yasanganywe uburwayi. Umugabo witwa Barafinda KUBA Fred wamenyekanye cyane ubwo yashakaga kwiyamamariza kuyobora u Rwanda yajyanywe mu bitaro bisuzuma indwara zo mu mutwe by'Indera mu karere ka Gasabo, bamusangana uburwayi. Nyuma y'aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufashe umwanzuro wo kujyana ku bitaro bivura indwara zo mu mutwe Barafinda kugira ngo asuzumwe niba nta burwayi bwo mu mutwe afite. Amakuru dukesha Umuseke avuga ko basanze arwaye. Mu bihumbi 2017 nibwo inkuru yamenyekanye ko uyu mugabo muremure utabyibushye cyane yatanze kandidatire yo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Hanyuma nibyaza kumuhira koko ngashyirwe mu bakandida bazatorwamo umwe uzayobora igihugu cy'u Rwanda. RIB rero ikaba yamaze kwemeza ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ko n'abakomeza kumumva cyangwa kumubaza ibibazo bwo haburirwa abanyamakuru ko nabo bazabihanirwa n'amategeko. Ni inkuru iri gucicikana hano hanze, aho umunyamabanga mukuru wa RIB Lieutenant Colonel Ruhunga yaburiye abanyamakuru cyane abakorera kuri YouTube abasaba kutongera gutangaza ibyo Barafinda babwira. Ku wa 4 Werurwe 2020 umuvugizi w'ubugenzacyaha Makire Umuhoza yabwiye iki kinyamakuru ko ibisubizo bahawe n'abaganga byemeza ko Barafinda KUBA Fred arwaye. Amakuru ibitaro bya Ndera byaduhaye ku byerekeye ubuzima bwo mu mutwe bwa Barafinda avuga ko basanze arwaye, ariko sinakubwira ngo arwaye iyi ndwara kuko ibi bikiri ibanga. Abajijwe niba RIB yaba yakuyeho ibyo yari mukurikiranyeho, Makire Umuhoza yavuze ko atagikurikiranwe. Mu kwezi gushize nibwo Barafinda KUBA Fred yatawe muri yombi nyuma yo kwandikirwa ibaruwa ku wa 5 Gashyantare na RIB asabwa kwitaba ku wa 10 Gashyantare 2020 ntiyabikora. Nyuma y'ibisubizo yahaye RIB amaze gutabwa muri yombi byatumye biyemeza kumujyana Indera kumusuzumisha. Umuvugizi wa RIB Makire Umuhoza yavuze ko bahamagaje Barafinda KUBA Fred inshuro nyinshi ngo agire ibyo asobanura ku mvugo ze kuri YouTube niyitaba biba ngombwa ko bafatwa. Iyi ni KODU TV, wakora subscribe ukomeza kubona amakuru atandukanye agenda avugwa hano mu Rwanda ku isaha niba utarabikora, kuko ngo byabashyira mu byago byo gukurikiranwa n'amategeko. Mu kiganiro Colonel Ruhunga yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa 2 yagize ati, Barafinda twashoboraga kumufata nk'umunyabyaha kuko ibintu yavugaga biganisha ku byaha, ariko igihe twatangiraga kumubaza wabonaga ko afite ibibazo byo mu mutwe. Twahise twitabaza ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe. Yamaze y'igihe abaganga basuzuma batubwira ko afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe ikomeye itashobora gukira, kayimaranye igihe ariko bashobora kumugabanyiriza ubukana. Colonel Ruhunga avuga ko bitangaje kubona abanyamakuru babwiwe ko umuntu arwaye mu mutwe
ariko bakishimira kumubaza amakuru ndetse bakanayatangaza. Ati ndabasaba ko mugira ubumuntu mugashyira mu gaciro, kuko niba mubona umuntu afite ibibazo ntabwo ari byo mukwiriye gucuruza, kuko mushobora kugeraho namwe mwakurikiranwa n'amategeko. Ibi nabyita gushinyagura. Umunyamabanga mukuru wa RIB asaba abanyamakuru kwigengesera bakareka kujya gucuruza uburwayi bwa barafinda ndetse no kwamagana umuntu wese washaka gutangaza ibyo yavuze. Barafinda ni umusitari kuri YouTube cyane rwose, ubu ni umusitari kuri YouTube, kuko abenshi mu bapresenta cyangwa mu ba YouTuber bamukunda kubi bitewe n'uburyo asekeje, bitewe n'ibintu avuga bitandukanye kuri YouTube, bikaba ikintu kimwe mu bikurura aba views. Hanyuma rero bararye barimenge, kuko urumva iyo bigeze mu mategeko, iyo byatangiye kuvugwaho kiba ari ikibazo koko cyabonetse. Wakoze cyane ko wakurikiye KODU TV, wakoze cyane kuba wabanye nanjye, wibutsa yuko wakora subscribe kuko ntacyo bitwaye, nta nicyo bisaba, n'ibisaba n'ubutunzi. Imana ibarinde kandi buzurize indoto zanyu. Hasta la vista.